tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku baperezida 10 ba mbere bakize ku isi. Icyo bakita mu rurimi rw'icyongereza ati ni the top 10 richest president in the world 2025. Nyuma yo kumva iki kiganiro uraza gusobanukirwa byinshi ku baperezida babajije tafaranga ku isi. Ikindi kandi ndagushimira wowe wakoze kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo Empire TV. Nawe utarakora kuri subscribe yikoreho maze ufungure n'akazogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Uko iyi ni YouTube channel y'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho ikiro cy'ubumenyi tukinganisha n'ikiro cy'amafaranga. Uko ubumenyi ni nabwo bucurwamo amafaranga. Nawe ubu nige mugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 twabonaho William Ruto. Uyu ni perezida w'igihugu cya Kenya. William Ruto yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2022 kugeza na n'ubu aracyayobora igihugu cya Kenya. Uyu akaba ari umujejeta faranga kuko abarirwa akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari. Twagiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 twabonaho Cyril Ramaphosa. Uyu ni perezida wa South Africa cyangwa Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2018 kugeza na n'ubu aracyayobora igihugu cya Afurika y'Epfo. Nawe afite umutungo mwinshi kuko umutungo we ubarirwa mu kayabo ka miliyoni 450 z'amadolari. Twagiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 twabonaho Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan uyu ni perezida w'igihugu cya Turukiya. Uyu yabanje kuba prime minister mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2014. Yabaye prime minister kuva mu mwaka wa 2003 kugeza 2014. Muri 2014 maze ahita ahinduka perezida cyangwa bamugira perezida w'iki gihugu cya Turukiya. Uyu nawe abarirwa mu mutungo wa miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa 7 twabonaho perezida nyakubahwa Paul Kagame. Uyu muramuzi ko ayoborera igihugu cy'u Rwanda. Uyu perezida nyakubahwa Paul Kagame yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2000 kugeza na n'ubu aracyayobora igihugu cy'u Rwanda. Nawe akaba barirwa mu mutungo ungana na miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa 6 twabonaho Ilham Aliyev. Ilham Aliyev uyu ayobora igihugu cya Azerbaijan. Uyu Ilham yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2003 kugeza kuva ku mwaka wa 2003 na n'ubu aracyari perezida w'igihugu cya Azerbaijan. Uyu abarirwa umutungo ungana na miliyoni 500 zirenga z'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa 5 twabonaho Teodoro Obiang Nguema. Uyu ni perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial. Uyu yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1979 kugeza na n'ubu aracyayobora igihugu cya Equatorial Guinea. Uyu nawe akaba barirwa amafaranga menshi cyangwa imitungo myinshi dore ko yabarirwa mu kayabo ka miliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika. Mwanya wa 4 twabonaho Xi Jinping. Uyu ni perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2013 kugeza na n'uyu munsi niwe ukiyobora igihugu cy'Ubushinwa. Uyu nyuma y'uko ayobora igihugu gikize ku isi n'ubundi nawe ni umuherwe kuko abarirwa akayabo ka biliyoni 1.5 z'amadolari y'abanyamerika. Twagiye ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 twasangaho Donald Trump. Uyu ayobora igihugu cya United States of America cyangwa USA. Donald Trump yagiye ku buyobozi mu mwaka wa 2017 avaho 2021. Ariko nyuma hongeye kuza kuba amatora ariyamamaza yongera gutorwa mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2025 nibwo yatangiye kuyobora igihugu cya Amerika nanone.
ariko uyu akaba abarirwa nawe mutungo utagira ingano kuko abarirwa muri biliyoni enye n'ibice 9 z'amadolari y'abanyamerika. Donald Trump nawe ni umukire bitagira ingano kuko bavuga ko n'amafaranga y'ubungu batarayageraho kuko n'ubundi yavukiye mu muryango ufite amafaranga menshi. Donald Trump ni umuherwe ukomeye cyane muri Amerika. Donald Trump maze kubabwira ko abarirwa mu kayabo ka biliyoni 4.9 z'amadolari y'abanyamerika. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasangaho Kim Jong Un. Uyu ayobora igihugu cya North Korea cyangwa Korea y'Amajyaruguru. Uyu yatangiye kuyobora igihugu cya Korea y'Amajyaruguru mu mwaka wa 2011. Kugeza na n'uyu munsi aracyayobora kino gihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Uyu nawe akaba ari umuherwe kuko abarirwa muri biliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, banza urebe nimba wakoze kuri subscribe. Banza witegereze hasi urebe nimba wakoze kuri subscribe, kandi niba wishimiye kino kiganiro ukore kuri like kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere waba wibajije ati ninde? Uyu mwarimu mufitiye amatsiko mwese. Ku mwanya wa mbere nta wundi uzaho uretse Vladimir Putin. Vladimir Putin uyu ni perezida w'Uburusiya. Yagiye kuba perezida mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2008, ariko yongera gusubira kuba perezida mu mwaka wa 2012. Uyu nawe ni umuherwe cyane, akaba ayoboje isi nkoni y'icyuma mu baperezida b'abakire ku isi, uko umutungo we abantu benshi batazi n'uburyo ungana. Uyu abarirwa mu mutungo ungana n'akayabo ka biliyoni 200 z'amadolari y'abanyamerika, ngo ariko zaniyongera. Urumva ko aya rwose ngashobora no kuba ari makeya. Vladimir Putin ni umukire, ni umuherwe uko wavuga kose. Vladimir Putin ni umukire ukomeye cyane. Uru rwari urutonde rw'abaperezida 10 bakize ku isi. Wowe twabanye muri iki kiganiro, icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byagukubika. Naho ubundi njye yari Leo Dukuze, ndabashimiye.